Dolazim iz Rijeke, predstavljam jedan novi proizvod, jedinstven na svjetskom tržištu, na europskom, evo i sad smo došli u Hrvatsku. Radi se o proizvodu visoke tehnologije, silne nanotehnologije, višenamjenski sterilizator koji radi na bazi nanosrebra. Za 8 minuta uništava 650 vrsta bakterija i gljivica i ozonira. Najbolji rezultati se vide na obući, mada možete staviti unutra sve i igračke i razne stvari kao ženske torbice, odjeću, jer osim sterilizacije ima i ozon. Proizvod je predviđen od kućne upotrebe, za svakodnevnu upotrebu, održavanja recimo obuće, čarapa, odjeće, igračaka, sve što želite sterilizirati, do ono što je nama najzanimljivije i zbog čega smo mi ovdje na sajmu, a to je hotelska usluga i to je jedna vrhunska, zbog toga što do sada ni najbolji hotel na svijetu nije uspio riješiti problem neugodnih mirisa u sobama. Sa klencom riješilo se i to. Znači vi dođete u sobu poslije jednog ovakvog sajma, imate problema sa obućom, stavite ga u klenc, za 8 minuta je sterilizirano, mirišljavo i to je jedna stvarno vrhunska usluga. Ovaj sada feedback koji mi imamo od gostiju gdje smo prodali već klenc je fantastičan. On funkcionira na nanosrebro. Srebro je 1 milijarditi diometra, ili bolje objasniti ovako, znači jedna nanosilver je 75.000 puta manja od dlake kose koja je 100 mikrona. I kad se aktivira nanosustav, samo da dotakne bakteriju i gljivicu uništi DNA. Tako da bakterije i gljivice ne može preživjeti više od 6 minuta aktiviranog nanosustava. Poštovanje, ja sam Jespa Kušćak, dolazim iz Hrvatske. Evo, baš se nalazim u Splitu na sajmu Gastrosajem. Firma koju ja predstavljam je zapravo TKGO Klenc proizvode, znači kaže se čist račun, duga ljubav, ali već smo u 21. stoljeću, malo ko ima čist račun pa možemo bar čist život voditi uz pomoć sterilizatora.